गाइस आप लोग सभी को स्वागत करते हैं मेरे ब्लॉगिंग मास्टर चैनल पर। आप लोग अगर मेरा न्यू चैनल को अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो। उसका नाम है आसाम 0.1। तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर आसाम 0.1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैं बहुत दूर दूर तक जाकर वीडियो बनाता हूँ। आप लोग वहाँ पर जाओ और क्लिक करो आसाम 0.1। देखिए मेरा दूसरा चैनल। हे गाइस আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো মোৰ ব্লগিং মাষ্টাৰ চেনেলটো। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো নাকি তো পাই থাক। মই বৰ্তমান গৈ আছো ফুটবল খেলা চাবলৈ। তো বলক ভাল লগা নাই ঘৰলৈ যাওঁগে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ মোৰ ব্লগিং মাষ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু দাদাৰ চেনেলটো আসাম 0.1টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু অকণমান মৰম কৰক তাক। তো সেয়াই আজিলৈ বাই বাই টাটা।